Malo lava soifua talo whakali nei fo ia so fau ai usi mai whaafonga. O le whaapoponga le nei o a Tamua lau Samoa, Entertainment TV mai Samoa, ai usi mai al whaafonga. Toi ono a solo o totoe le tauvanga poster a whana wa onga. O sa le atuanga o le lua se fulu tausanga, talu ona whaavae le SVSG Samoa Victim Support Group, po le tōmanga moe po puanga tia i Samoa. O le aungai mo le whanau ia lato manatua, le tāua o le tāu fia o sawanga i tonu ainga. Go South, join before the 17th of April, 2025. Save ourselves and save our future. O le tauvanga e mo le vaenga tūlanga lua ma le vaenga mātua, primary ma le secondary, e whaonga ai se pepa A3, ma whaamatala atu I upu e se lau le tau poster, o le break the cycle, po le whaamuta o sawanga, whaasao oe, ma whaasao lo lumanai. O whaailonga o le tauvanga poster, o le sili e lua afe tāla, tūlanga lua e afe lima se lau, tūlanga tolu e afe tāla, e piki lau pepa e le stalai mai le official SVSG a pia, masale lolonga. Mapule oe, pēna o oe, pē to lua fo I po se kulupu lo tau pepa, whaulu a o le ia o le aso sulfito a pelila. O le sao tūpulanga ma whānaua Samoa. I le whaamana tuina o le lua se fulu tau sanga talu na whaavae mai le SVSG Samoa. Lea o lo ngafa ma le vainga o whanau, o tūla fo ia, sawa ina ma whaapolonga I ainga, I sawanga o le tino ma le mawhauwhau. E au fia ai ma whanau, o tūla fo ina I ainga, ai o whanau pepe o le mana umia fo I ainga, talu le manatu I tū whaalumaina. O le whaau fia ai o whanawa o ngai li taua whaamuta o sawanga I Samoa, le aunga o lo lato sao, I se Samoa saunga le mū. Go South, join before the 17th of April, 2025. Save ourselves and save our future. Inisio tala, e tāne le ono I le taiao ua whelesi ma whepulafi te unga, o le mauta o le apita o pisanga I sa le lolonga, a wale tuli loa ina peo le maa poponga, o le vaenga wha upu whai e le fast po le whatua tu e le tua Samoa I Savai, leo o masi e tuayona tai I sa le lolonga I le so. Mawala au liai le mamalu lau telo le tunu, e awhiwhio ane le moto le apita o pisanga mo le whasila whainga. O le fitu I le tai ao a matanga o le stala mwha asolo atoi lava, le tala talanga wha ale ainga, I mata upu o lo o angia nei fo I vaita o le tausanga. Ua mai ai wheilo inga tele fo ina whaia mo upolu la tau, pe tai, o le masi atu I sala whai lea so e aloa ia, maamana I aipa anga uma ale fas, o lo alala le motu tele. Se fe mai sau nonga le kumula whakatkani mai. Alo whakutai u kawan nei a spau, kumu a kore mea, kātona mai le o mokele kala pai, o mai mo konu, makuia lo kumapa moa I ngai suri makuia le fas. Ya lo kua. Ale se mai sau wha mangianga I a paleta pa. Alo le se fo manuia, me se le tapo inga, tapo le ngata samoneo atu tapo. Manuia tele lo tapo inga, talo mai, manuia kama koe le so, waftai. Tala tuli loa, e se fulu lua isi mafuanga le ua maua mai le susuenga, e wha o popo I le ala ngoto ai o le vaa susue, o le manawa nui o le malo New Zealand ngata I whale o safata, e peo na maua le li poti whaafamsinonga. O le vaana ngoto a o iailu na au va ai fitus fuli mai lunga, a o whaatino la nga ruenga ngata I whale I le stona ai, aso lima o ke topa ai ngoto I le aso ono, I le aso saa. O le rua I li poti le Court of Inquiry I to tonu le piriota I le sili atu ma le lua maasina. Talo na tupul wha le tonu le vaa. Na ilua aini se o mafua anga na pa uli ai le vaa mangoto e so o tanga I sasi o le au vaa. Ai o le suenga wha ai ufa al wha amsinonga. O li puti ai e se fulu lua vaenga po o mafua anga na so o tanga umalava le pa ulia ma le ngoto o le vaa. Na ta ua le Bristene le Court of Inquiry Commodore Melissa Ross o mafua anga tonu lava ia o fiai, le awa oina ma le tomai, fuafuanga I le pueina o ato le sami, o polo a inga, whaatonunga ma le whaasolonga I whaatino ai, o I tūma ale ale o sisi o manga, whaamalo sio na whaatino, o le awala na whaatino I le ngā luenga, o le vava ainga, o le soli tula fono, o le sawa sawa, o le taita inga, o le whaate ia ma le meia, na maua I suenga le papa o le a oina ma le sila fia whaapitoa,
o seila na au fiai i le whaale tonu, ma ave ai o seitu ma ale ngā ruenga na whaatino, ma le mautino ai. Wa fianga o lea whaale tonu le ngoto le waa, na tau fiai ma whaangotanga le ngā tai whale o sa whata mo se vai taimi, ma fiai tau mawha mai le samie le tu malo, ai o ana tupe maua mai le ngā tai whale, e pe o whaangotanga ma tu lisi ta whaunga. O se whaaiaea e le tu pao tina le tō fiai nei o le tamaita i mua i tala wha solpito o Lakapia Samoa. O se tamaita e whai ma Presteno le Unified tu malo, le fionga taula papa Chaselin Marina Salima. Mo le uni a whaasale le anga. O tele se taimi a mo le mawina le sao le fionga taula papa, le atina ina le Lakapia e maisa lava mo savai, e so otanga i le ta longa le tunu. O lona sao le ai mea whai ma le atina ina o le ta longa i le tu malo, ai o le motu tele, na mata i tui na ila na ngalua e una ia le ta leni mai le tu pauta maitai, i le ta longa e tele ina whaatino e ali. Ma lona sao i au mai tua, ai o le lava o le sila fia masani, wa nga wa ai lava lona tofinga e pei ona lipatia. Ma ia sao no ai lipo tel observa i lona talia ina o le tofinga, ma le anganga maua lalo mai o le ai ngalua e foi, mo le whaalele ia atiri o le Lakapi, o se ngā ruenga whai whaatasi, mo le alualu iluma, o le ta longa Lakapi whaasa leanga, ai o se atuanga o le anganga ta alo whaatasi. Whapena fo o na avatu iai langolango le pulengo le Lakapi Samoa, le sunga le officer Sili, se umanu Douglas Naujan, i le anga inga iluma o le ta longa ua iai nei. Ua whaaftaia le mtanga ruenga o leo le tunu lau tele i le langolango atu i sa ilinga, o le li o to ese tu wanga. O le fsosoani o mawhaiai o na maua se taununga file mo le mta upuepe o na ta ua le itula o leo. Na sa ilia leo tu wanga ilon so otanga il whaalavlave len tu puane il mlaiva lele whaleo le vea so utua nai. Ma whaawa wai pēr ngā rue ngā leo. O le malu puipuia ma le saonga le mula utele. Mo ni mta upe fia longo ele mta ngā rue ngā vili le lua. Wa mai asaini ai mari nga tau tupe o se vai ngol tai miliona i le va o le malo mal komiti o fono fa vai ai tu malo ta o lalo le vai asole nei au fiai loto fanga nga ngai fo mangatasi sa nga fa va o fonti fale atalua fale alililua mano ama alua ile mai ayo ilo ilongo li poncho so etusi fa o ngai no miliona tala o le tosanga fa tupe lu o lu tolu lu o lu fa mo atina ai tu malo ilo ilonga wha o atina e whaltau sanga. Ma pāsi alo i ai il komiti whaapitoapolo ke tu atina e tu malo ilan whontanga o le solua o apelila lua o lua lima. Ili whaasaininga o malienga tau tupe, male whaamatu ina atu le miliona tā lalo na tolu e iaili sila wono sfuluafe po le sfuluono pasene mo le whaanga yoinga o ofisa o whono whaavai ai tu malo ma le lima sila whaasuluafe e amatai polo ke tu atina e tu malo. E fitu sila wafele au whainga ato o le vai ngā tupe mua. O le a whaamatu ina atu i tu stupe i tu malo mo le amtaino ploketio ati nai. I le mai ai o le whaonga ino le vai ngā tupe lima sila whaasulu afe. O na tu ina mai leo le lipoti o le whaonga ino na vai ngā tupe. Mo le ilo ilonga komiti whaapitua o ati nai o i tu malo. Mwhaamtu atuai vai ngā tupe tolu sila wafele vai ngā tupe muli. Wa lua se fulu i tu malo wa mai a saini malianga tau tupe. Mo le miliona lona tolu, o le tausanga whaatupe lua o lua whalu o lua lima, mo le whaamtu ina atu o le fitu sala wafeta la, mo le whaatino ina o whaamuamua i atina e tu malo. O le taitai fono, le sui taitai fono, ma le whailau tusi o komiti o fono whaavai, sa whai masui o komiti o fono whaavai tu malo, le nasa ini ngā lima. A le fionga taitai fono, o le minista o tinam tamai tai atina e o fioanga maanga psotai, langa aia tiai tu au tufunga, ma le minista o tupe, lau timu ia a fōwele se wā ai sa whai masui o le malo i le nei saini ngā lima. Tamua nā lau Samoa Entertainment TV i le nei tula. Whaafutai tāpua mai, whaapoponga i le taimila male nei, i le asoa tai ao e whaasoi fuaia.